Sanibonani guys, igama uNqabile niphathela amazibela inimba ngomhla ka-26 September. Hhayi-ke guys, uZoleka ekuseni njengovivi uthe eqeda ukuthatha ishawa wabe ngenelwa uqhawe endlini emtshela ukuthi-ke yena nesithandwa sakhe umawethu bayayikhipha baya kwi-first vacation. Hhayi-ke akavaze aphikisane nalokho uZoleka, kodwa ushilo ukuthi noHlathi kumele atshelwe ukuze phela aqiniseke ukuthi ngampela uphephile la ekhona and kwaziwe ukuthi hhayi impela uhambe nobani. Hhayi uzamile kokuqhawe kusho ukuthi kodwa utata akazuvuma, wathi lalela mcelele utata wakho, kuyaphoqa ukuthi umcelele. Hhayi wathi kulungile ngizowenza njalo. Wase wathi uZoleka-ke please ngicela ungangiletheli ama-grandchildren. Wathi hhayi khululeka, wathi ngampela nginyanisile njalo uqhawe angifuni bazukulu. Wathi hhayi khululeka mama. Enye into-ke guys ayenzile-ke uZoleka ngoba bekade eqeda ukugeza, bekade egcoba-ke ilotion emzimbeni, kwase wacela-ke uqhawe ukuthi amgcobe emhlane. The same lotion phela le ayigcobayo emzimbeni ngoba engathi emhlane ukugela akakwazi ukufinyelela khona. Wembethe ithawula-ke uqhawe-ke wamgcoba emhlane. Wase wanothisa ukuthi unale tattoo nje e-weird. Wabuza ngayo kokuqhawe ukuthi le tattoo yakho vele what's the meaning of it, cause iyabonakala nje ukuthi busy nje ngathi kune-story behind it. Wase wathi-ke uZoleka ngizobe ndikuxelele ngenye imini. Hhayi-ke guys, kodwa still yabo qhawe bekade sinjengesithombe engqondweni yakhe yabo, ngoba phela yinto e-fascinating yabo, into engaqhelekanga ukuba uyibone. Guys, hayibo akupheli-ke lapho. Uhambile-ke uZoleka wayohlangana nommeli wakhe beyobonga phela-ke ngokuthi impela uHlathi ugcine evumile ukuthatha u-5 million. Washo kummeli wakhe ukuthi wawu, kufana nanokuthi akahambanga nalutho, 5 million imali encane. Washo kuZoleka ukuthi lalela Hlathi, 5 million kuyena umkhulu kabi, so ingakho evumile, uvume ngokushesha ngoba vele akaze awunuke ngisho 1 million. Hhayi-ke guys, waqeda wamnikeza i-permanent position-ke u-girl ngoba ngathi ube impressed ngomsebenzi wakhe bandla. Hhayi-ke ngapha-ke naye-ke uHlathi bekade ekhuluma nomfowabo esho ukuthi kuningi kakhulu ekumele akulungise empilweni yakhe. Shuthi lo 5 million guys already usiyaplana ubhuti. Kodwa-ke umfowabo umu-advise-ile wamtshela ukuthi lalela wena into ekumele ngabe uyafokhasa kuyona manje uThumeka. Kuzomele wenze isiqiniseko sokuthi-ke manje uyamjaha, umenza futhi akholwe ukuthi lalela wena uyindoda, kumele ayishade. Wenze isiqiniseko sokuthi uyamlwela and this time around it has to be real. Hhayi ngampela uHlathi kwabonakala sengathi-ke uyavumelana nalokho. Ngala futhi uThumeka-ke bekade ehleli nomngani wakhe lo owuskwiza wakhe ezama ukusho ukuthi wayitshala mani uHlathi le mbewu ngaphakathi kuyena. Yazi iyakhula le mbewu yothando, ikhula ngisho engayicheleli, ikhula ngisho engafuni yena ngokwakhe but iyazikhulela yona. Useyasho kumngani wakhe ukuthi lalela vele mnike ithuba uHlathi. uHlathi usezoba isitshebi manje. Wathi andinandaba nokuba isitshebi mina, ndifuna uthando, ndifuna ukuthi ngampela yonke lento ayikhuluma kumina iyinyani this time around. Wathi ya njengoba nje esezodivosa uzothola imali nizohlala kamandi kalokhu, kanti-ke nama-school fees kayanga uZoleka uzowa wathi ini uthini? Wathi wathi cha ndixelele kwenzakalani ngama-school fees kayanga? Wathi ish uThumeka umane nje wafriza guys, engazi ukuthi uyanga manje ungenaphi kwi-divorce kaHlathi benoZoleka. Washo-ke lo sisi ukuthi hhayi ubethe uZoleka-ke uzowakhokha ama-school fees ayanga as part of divorce agreement. Wathi ukuthela-ke guys uThumeka wathi noHlathi uyivumile leyo nto. Guys kwabe seyiqhathile-ke lo girl, cause betshela ukuthi yena ushere iy'ndaba ezimnandi kanti ayizufika ihlale kahle-ke kuThumeka, cause uThumeka akafuni ukubonakala njengomuntu oncengile laphaya kuZoleka, like uthatha yabo nje iy'nkuthuluzo zakhe, yabo ufuna ukuba umama okukhonayo ukuthi anakekele abantwana bakhe, ungathembeli komunye umama for help. Anyway guys, uhambile-ke uThumeka wayoshunqula uHlathi-ke amtshela ukuthi lalela la akukho mali ezothathwa ikhokhelele iy'school fees zikayanga la, mina ndikhona chini ungiqhala kakubi uZoleka, undithatha kanjani kalokhu ucabanga ukuthi mina ngidinga imali yakhe yini? Kwaphinde futhi kwacatshanwa-ke guys, waduba-ke uThumeka wayophuma ngomnyango kubonakala nje ukuthi uHlathi impela kusakuningi akusamele akwenze
ukuze agene i-trust back kaThumeka. uThumeka is wounded guys, she is wounded, and umuntu o-wounded kanjeyaya uhlezi njalo ezolinda nje ukuthi kube khona iphutho lenzayo ebese ya-trigger-sheka ebese-ke ya-exploda. So nje I hope uHlathi is ready for all of that, and mekwenzeka lokho kwenzeka, well, he's got no one to blame but himself, ngoba vele phela uyena lo wamnikeza amanceba bakithi uThumeka. But anyway guys, asikho-ke lapho. Okunye-ke okwenzakalile-ke, hhayi impela bese sesifikile-ke isikhathi sokuthi uQhawe ahambe-ke benomawethu bayoyikhipha-ke bese bebheka ukuthi yonke into ipakisheke kahle yini esikhwameni. And khona lento le bekade ifuna kuQhawe efonini engayitholi, kwathiwa akayibheke kwi-tablet, and i-tablet ngathi-ke ekamawethu guys. Yazi-ke abantu mebethandana ukuthi ifoni like niyakhona ukuyishera, and like uyakhona ukuthi uthathe ifoni yomunye umuntu uyibuke because you guys like you need to trust each other, angithini, you've got nothing to hide. Yes, into kanjalo nje. So ugirl uyibhekile-ke lento abeyifuna kwi-tablet kamawethu, wayithola futhi, kodwa-ke akagcinanga lapho. Uqalile wayipheja-ke ifoni efuna ukubheka iy'thombe zesithandwa sakhe phela zakudala. Guys, uyibonile iy'thombe, and most of the pictures were cute. Khona ngisho nala esemncane khona-ke umawethu encoma kakhulu uQhawekazi, esho ukuthi oh yo awuse-cute apha. Hhayi, asho-ke nayo umawethu ukuthi hhayi enkosi, but wayivele uphenye ifoni yami, but engamphoci ubonakala nje ukuthi ubhuti uchazekile. Angazi noma usekhohliweni ukuthi yena he's got secrets lapha efonini yakhe, and lama-secret angawadilithanga. Kwathi noma move on nempilo yakhe, kodwa kwakhona ezinye izinto angayi-move on kuzona, wayishiya nje zilenga lapha efonini. I don't know why, but-ke that's what happened. Shuthi-ke uQhawe wayipheja ifoni guys, mithi nhla, hayibo. Kunale picture le umawethu alele khona nomuntu wesimame, and lo muntu wesimame akavezile ubuso bakhe, ubhekele. Washutha-ke isithombe ubhuti elele ebheke phezulu embhedeni, kwaze kwavela lo muntu wesifazane oveza umhlane, and lo mhlane uQhawekazi uwazi kahle, bekade ugcoba i-lotion ekuseni guys. Ona le tattoo eney'ndaba, le tattoo ene-history, le tattoo abeloku eyibuza ukuthi kahle kahle ithi ukuthini. Uyibonile kuleya picture, washo ukuthi no man, noma kuthiwa izinto ziyafana phela uma wakhe loyaya. And bekungekho ukuphika because like uyibonile le tattoo, like le tattoo nje, akekho omunye umuntu onayo ngaphandle kaZoleka. I-signature tattoo leyaya yakhe yedwa. But anyway, kuvelile-ke guys lokho, and sekuyacaca ukuthi umawethu une-secret ubhuti enkulu kakhulu, futhi i-secret leyo ukuthi njengoba nje manje senoQhawe, useke wadlula kunina kaQhawe uZoleka. Guys, well, the truth is out. Asazi-ke ukuthi-ke ugirl uzo-reacta kanjani. Sizobona-ke ngamazwibela alandelayo ukuthi ngabe uQhawe uzomane aphuma ahambe angabe sayana kule precaution yakhona, noma uzomane ahambe aye kunina ayomconfronta, ayosho ukuthi kanti mama, awu ndidla imvuthuluka yakho vele. Yo guys, like this angifuni nanokucabanga ukuthi izophetha kanjani le, but-ke sizobona as isikhathi sihamba ukuthi i-relationship kaQhawe benoZoleka iyoke iphinde ifane yini. Aphela lapho-ke guys amazwibela namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama uNqobile niphathela amazwibela eNimba ngomhla ka-26 September. Hhayi-ke guys, uZoleka ekuseni njengovivi uthe eqeda ukuthatha ishawa wabe ngenelwa uQhawe endlini, emtshela ukuthi-ke yena nesithandwa sakhe umawethu bayayikhipha, baya kwi-first vacation. Hhayi-ke akavaze aphikisane nalokho uZoleka, kodwa ushilo ukuthi